Catholic, Nimarli, Asong atau negara saya kami di kecil dia paham ini tunda kedua itu jadi kalau kita kecil orang lang kita non dari lang tu paham negara kelop kalau cipilo anda dia itu macam kurusar legal general mata dah dulu itu macam sister artistic tinggal lah, tapi anak itu benar krek kursa tumakan, dah Rongmongve Parish pada Diocese Korea, tapi krek kursa tumakan ini sami, jadi kerana itu Nimarli tumakan dengan Rongmongve, ada lihat orang Cipilo, tapi dia nang Curulo, dan sekedua government penante, nol langsung apa sekian Allah itu macam grup Allah itu non ikupona, sekian tu government pada ikupona, presiden sekretari teman-teman waktu itu ada ke awal itu berusaha kita kelar lho, saya Parish sanksi di itu government pada non langsung diorang tiga ikupona. Hinggang sa nang litungkan nung kami anong pinuna nang dumra dito mapan nang ray dunta nang gong dunta labang suakar dong labang suakar dike dito ahem food dito ahem pe Jesus Christ amen pensilan labang suahem apan Hirju me pikar Nimarli, mai pia Karbi, Sangki, Samila, Kerampi, alam masih. Kalau kita siap kita berkait siapa dulu. Yang kita pakai loh. A great honor and privilege to propose vote of thanks on this DKKNA convention. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's program a resounding success. Karbi, Katholic, Nimarli,
Tuhan amai piapan ceratu. Lun kaban ng rapi dun ta.
Number 1. Expose 1 doa. Kurusa 1. Nisa 1. Note number 556, Arrow Mora Pokemon Rock.